Hadirin para rabu sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah ngereng syokore dimin papangkian esiang are samangken kak dinto kalaban pamausan alhamdulillahi rabbil korang sampak alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi alal imani wal alhamdulillahi ala kulli halim makana. Apona pasabab tretan abdina sareng ajunan mi pantes patot terwajib asyokor ka Allah karena nun kelenon sampai saat samangken sampai are samangken sampai detik samangken abdina sareng ajunan ki paringin enceman odi sareng Gusti Allah ekinon. Alhamdulillah selain ki paringin enceman odi abdina sareng ajunan paringin enceman sehat bi Gusti Allah andi mata ki bisa ngabes andi kopeng ki bisa ngiding andi elong ki bisa nyergu andi colok ki bisa akebi andi tanang ki bisa alembay andi soko ki bisa atentek. Alhamdulillah abdina adua malar muka satoja sehadir lake bini tua muda raja kini manteren terosa epa sehat bi Gusti Allah amin Allahumma anon kelenon mak ajunan eka dinto sae alengki ngaci sambi kok rokokan kak dinto coman setong sabebete asabab ponapah asabab abdina sarang ajunan ki paringin enceman beres enceman sehat non kelenon pak mana bisehat sepaencem sarang Allah kento ampon epon tut pole bi Gusti Allah mana bi sehat sepaencem sareng Allah kento ampon cabut bi Gusti Allah tak usah sampai sakit kencing manis darah tinggi jantung liver ban penyakit berat selain teh ken sakit kiki pei rakera posang napa tak posang pak aja posang napa tak posang abdina riberiin beberapa hari setapongkor datang dari pengajian kol setengah 2 malam depak dek kacompok masuk tedungah masuk taretebeh cuwet iko segeleng ngadek teh gigi sakit mak oh tedungah tak bisa ngedek tak ngedek sakit gigi luar biasa nyari obat tak mangki dan gula dari na posang entar ke pondok aja ke en santre teh depak keadaan pondok dan gula noktok lah benga santre mare noktok lah benga santre dan gula ngocak pola beda nak kanak ngiding ya aja wap santre engki kak dito beda pola beda nak kanak andi tambena kek gigi ya beda kak dito apa amor kemor bensine Allahumma sholli ala Muhammad ya jalannya aman reng posang teh gula ngocak ke santre kalak make bensin tak arapa kok tak kelar disake gigi ya can aduh ting labit pah dateng santre mak ngiba pertalit segelas teh depak keadaan kalak sepertalit emor kemor mare amor kemor alhamdulillah jen syarat teh Allahumma sholli ala Muhammad lagar mun ka santri gula tak bebe gula ngocak ka sia tuan de remma dari mi agak dari ya beh ceri berin gitu bedenak kanak saya kayak germa mur kemur pertalit pah sae ada de remma tang di mejen sarah paja gua pesantren ngarakeng tak juduhi kuat ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad kan mangkana ngereng sokore babenya abdina sareng ajunan dek ke Gusti Allah paringi sehat paringi sae paringi beres kalaban babenya maos alhamdulillah
lillah mandaran terus saya sehat bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Lanjut pengajian, terus pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Jari anak sapaan deh. Aduh lah keng bagena atau kang syuting ayo banyak anak-anak lebat ki buru deh menjadi takut tang muaroi capok saparo kana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua, selain paringin enjeman odi enjeman sehat abdi nasarang ajunan paringi enjeman senomor telok bi Gusti Allah. Enjeman pun apa mak ke enjeman sempat. Alhamdulillah kalaban rahmah mauna hidayah na Gusti Allah abdi nasarang ajunan paringi sempat along polong nang kenengan mulja acara mulja along polong ben oreng-oreng semulja mandaran terosa apolong sampai ke swarga. Amin kok teh. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Anon gelanon mak sabora boleh tahu kareng tamburu lauk tamburu dejeh reng oprak panik dak rem mamake Allah luar biasa reng ko beuna tengah ko beuna lauk ko beuna dejeh mun ke pangajian lakat mulai lambek cet get teteh cet selak cet semangat cet istiqomah mandaran terus istiqomah. Amin. Anon gelanon abdi namangki nang setong keterangan lanjut iki terus iki dan gula mangki nang setong keterangan teh mon reng oreng tampuru lauk tampuru deje ko bana tengah ko bana deje ko bana lauk agak panikah pangajina artina de remah pakun semangat ke pangajian bengkong panas pakun eje gaje tengah nyok nyok pakun eje gaje berpecum sejuk tojuk mulai gila keng pakun semangat istiqomah ke pangajian insya Allah kiamat sajen tangi teh. Amin kok teh. Amin Allahumma. Mik bengal lajunan ada busa penikah mage talangko abdi namangki nang setong keterangan nih neng dejaan nih kenapa mak dejaan ta dejaan ta deje ta laok ta tase deje ben tase laok dalam setong keterangan ke ento mak ka ento dalam sehari semalam semator ka Gusti Allah petong kali teh tasik mator ka Gusti Allah. Ya Allah apa tasik pamator Gusti apa nyona idin abdi na Gusti da emak ka kita tasik teroleh ngalele nga entara katamburu lauk Gusti encan tasik araba ka kita tasik entara katamburu lauk tasik ngocak tasik sobung sobung panapa Gusti keng gerong abdi na kareng oreng ko bana tengah kareng oreng tamburu lauk Gusti pahat ada bu Allah da rem ada bu Allah tasik Allah kelu tasik tek perengaki Gusti Allah apa napa Gusti di seneng tampuru lauk ki banyak orang-orang tua sujud kasengkok tengah malam di seneng tampuru lauk ki banyak nak-anak kini nyusuh ke embun di sah tampuru lauk ki banyak orang-orang laki bini tua muda raja kini semangat lomak ke pengajian Allah kelu tasik eko. Amin kok teh kan bila sih gelireng dinari kana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah mancaran barokah na pengajian kaulaban ajunan terus ay pasalamat bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah kan mangkana non abdi nama atora iya dengan lah nyari tisu lah tak nemu teh. Jadi nama ke surban ni kebela pelap. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mun saya baba nyaman juga tojuk sampai baik kepayan deh. Mun saya atas saya kepayan deh rembat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut pengajian. Terus pengajian. Kan mangkana teritan sampai saking derina muljana pengajian ngiding sampean ke suara guling ngiding ja bulan sunat beda timur ya kana
Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar barokah, mantar manfaatah. Amin Allahumma. Senika nang dalam setong keterangan saking dari namul jana pengajian nikah hadis-hadis sahih teh. Hadis sahih nika beda 4 kauntongan orang-orang seekandi sebekal ecenjiaki Gusti Allah deka orang selebur lomak ke te entar ke pengajian. Dalam setong hadis majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum. Bada 4 kauntongan sebekal parengaki Allah dek ka orang selebur istiqomah entar ke pengajian. Apaan mage? Pertama, nazalat alaihi musakinah, atena bekal tenang bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Tenang dek remah mage. Pola keng tada ka musibahan, pola keng tada ka sosaan punten mak. Musibah datang, sosa datang, tapi baru karena pengajian ate kau leban ajunan tenang adepi bi Gusti Allah. Amin. Amin Allahumma. Agak mulai riberin etiku tak musibah, etiku tak kasosaat tauning munenge kanja munenge lauk sosat anapa mage ngocak nampere nimur ngocak nimur nampere anapa sosa ka orang siatani bekote tauning muneng kanja bener ngatani beko kanja benyai Allahumma sholli ala Muhammad. Mek sosaan apa mage atani beko amodal beko elatini beko na modal beko na banyak abin polong beko na pasat beko na jemur beko na para pani jemur pas ojen adu gurudu teh ada teh mon orang saya tak sadar teh jemur beko ojen beko na pas aloncak katani enak teh pas sambil atuat sambil adep ke atas ada rembak karpa pangeran rehe gua. Allahumma sholli ala Muhammad. Arapa ateh tak sah pak aja ateh tak sah tak sadar tapi nun gelenun mana bi ateh sadar agak orang-orang tampuru lauk ko beuna tengah tapi mon orang saya sadar teh agak orang tampuru lauk reng ko beuna tengahan atani bekoh amodal bekoh banyak abin modalah banyak abin pese elatini bekona polong pasat jemur begitu jemur yo jenih pah ngocak reng ku bener lauk bendeng ku bener tengah dek remah ojan dari Allah abe andiin Allah lapa kelar ojan ni kapiaki sepenting pajuh alhamdulillah barokana pangaji cincin Allah teh nazalat alaihi musakinah atena bekal tenang bi Gusti Allah. Amin. Amin Allahumma. Tung 2 wa ghasiyat humur rahmah orang mun lebur entar ke pengajian wa ghasiyat humur rahmah bekal etoron enna rahmata Allah andi artian bekal ekane ser enna Gusti Allah. Amin kote. Amin Allahumma. Apalah artena ni seramanosa pakelar di bun boro kebun temur di bun deje kebun lauk manusia beci kapi kor setong Allah ni ser nyaman tak nyaman nyaman tak nyaman alhamdulillah. 2 nomor 3 wahafat alaihimul malaika orang selebur entar ke pengajian hafat alaihimul malaika bekal ekaleng lenge malaikat andi artian setuju diandiin bekal berkat bi Gusti Allah. Amin. Amin Allahumma. Ilmuna apa aja ilmuna atunyana nak potona omorah berkat kapi alhamdulillah. Telok Allahumma sholli ala Muhammad. Iya ngabas dan nak teh mundeng saya baca abas teh iya ngabas dan nak ya deh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nomor 4 seterakhir, cincin Allah ka orang selebur entar ke pengajian. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Petok tingkat bengasepona se ampon seta bekal elotoloe ben kenceren, bekal bunga ben kenceren. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Talagong gulang ala contoh. Ani mak share nih, sambian share nyaman. Sambian share nyaman. Teh? Mak Sunarmi iki. Nih, Mak Sunarmi ini, Mak. Ani kamakin Mak Sunarmi gara-gara neng ngacih anteng tenang neng de ade neng pengajian mangken petok tingkat bengesepon Pak Sunarmi etamu ye ben malaikat teh. Napah parlona malaikat namui ngebetu puntu teh. Ada bu malaikat mo kakek bengesepon Pak Sunarmi ya. Iki malaikat. Ya. Tu puntu din kakek. Begitu buka Allahu Akbar kencaran banyak teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenting lah bin ben bengesepon Pak Sunarmi ini kate. Tu puntu si ase kencaran banyak itu topole teh. Itu topole mah pede kaki boleh ke malaikat. Babeli. Talo ko malaikat. Babeli. Me babeli mo. Benidin gula ni ke malaikat. Taborop. Apa na taborop? Gula lambu waktu nak odi tak toman ngalakuan kelakuan bekus andi kencaran banyak kata pani ke malaikat. Tetini ke benidin gula. Taborop. Pada bu malaikat mo mon kakek lakar mulai ki odi tak toman ngalakuan kelakuan bekus andi kencaran banyak kata jadi emu. Keng waroh kombo ya kakek peyon kakek kerepek kakek Sunarmi Pak Sunarmi setiap perapaan ngaji neng de ada neng kita buru lauk banyak kencerna kakek pada melokiamu eko amin ko mami pacengang Pak Sunarmi amin Allahumma alhamdulillah. Samangken benih kuncuman bengesepona Pak Sunarmi mololo si alotolo ben kenceran sateja bengesepona abcina sarang ajunan si hadir dek kakak dinto tempat sami bunga sami alotolo ben kenceran tretan amin Allahumma alhamdulillah. Mantar barokah termanfaatah terterosa apolong sampai ke swarga amin Allahumma. Bon nah panjang gula mulai gila kalau pai, titingku aja tanah cam lagi le ada online ada deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama orang mun lebur entar ke pengajian bekal tenang ate Nabi Gusti Allah. Nomor 2 orang mun lebur entar ke pengajian diandiin sateja bekal berkat bi Gusti Allah. Nomor 3 orang mun lebur entar ke pengajian bekal kane sarena Gusti Allah. Nomor 4 orang mun lebur entar ke pengajian petok tingkat bengesepona si ampon seteh bekal elotolo ben kenca. Alhamdulillah. Mantar barokah termanfaatah. Kita datang mantan mari iya emak mantan apa bila saya akan abid saya akan ulah mere abbo ya Allah aduh Allahumma sholli ala Muhammad. Pon gula ngabala setong be ngabala setong masalah mantan makin kan mantan gi Saiful Bahri ban Siti Fadilah eki kama mantan Saiful Bahri na mangke kam oh nikah Allahumma sholli ala Muhammad. Bul gini lagi bos gini lagi marah iya Allahumma sholli ala Muhammad. Bul gini lagi bul gula mai ingat Saiful Bahri apa-apa mi abtina mai ingat Saiful Bahri karena mantan laki kak dinto orang laki kak dinto presiden rumah tangga pemimpin rumah tangga manggana dan gula matorah kananda ketretan Saiful Bahri. Pertama ajunan jadilah orang laki sesabar apa-apa mi abtina mator sakak dinto
non kelanon ajunan Saiful Bahri manabi mulai timin ajunan odi katibi samangken kabingkeng ajunan bekal odi wak duaan manabi mulai timin reng sepona ajunan cuman dua samangken kabingkeng reng sepona ajunan atamba pasera matwa manabi mulai timin taretan ajunan cuman taretan syakik taretan tongkel apa embu samangken kabingkeng taretan ajunan atamba pasera epar manabi mulai timin tatang kena ajunan cuman tatang kena Roma samangken kabingkeng bekal atamba pasera tatang kena matwa. Oleh karena itu abdi namator ke ajunan Saiful Bahri, jadilah ajunan orang sesabar menghadapi itu semua, lebih-lebih sabar ngadepi orang bini. Apa abdi namik motor sakak dinto pola na berdebu annika farahu syahrin wa ghammu dahrin. Orang anika ria senyaman cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai ke 6 bulan. Setahun ke atas andi anak setong 2, 3, 4 ke atas langantang pokar tanggimung. Mek sabane kamake langantang bedeto buka. Ekinon bener napa punten? Kan manggana mun ki mangken mun ki anyar. Oh. Siti Fadilah kenton ki abau nangkah Saiful Bahri kenton abau turin keng dentos 1 tahun 2 tahun mun la oleh 1 tahun ke atas kentok si abau nangkah langantang keluar bau aslina. Ekinon Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu abdi namator ke ajunan Saiful Bahri pasabar ngadepi orang bini mun nyari orang bini saya tak ceremi make sampai kiamat tak kira nemu mek sabane kamake orang bini kak ditolakar etetiaki bi Gusti Allah otak tengana orang bini lebih tebel etempeng otak tengana orang laki. Gara-gara otak tengana orang bini lebih tebel etempeng otak tengana orang laki, otomatis bentana orang bini lebih lebe etempeng bentana orang laki. Kan mangkana bener dah buna kebet wi mun reng laki sakecap reng bini telojus. Tahu jauh saya mulai gelak saya rame siapa masalah kean cek binian saya rame mulai gelak ada makai tahlil makai sei tak geding je bawa suaran bini ai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada mak bah cek bu ka sambu ajunan Saiful Bahri cet lakar sabane kereng bini kan mangana tengku matur ajunan cek bu ka sambu sepenting sabar kor ajunan sabar insyaallah ajunan bekal ontong man sabara dhafaro siapa orang yang sabar insyaallah bekal ontong dunia akhirat. Amin. Amin Allahumma. Doa kita Saiful Bahri tertetia orang laki sesabar. Amin. Siti Fadilah tertetia orang bini sesolehah. Amin. Yang gula tak bebe namun kareng bini cerdas nikah teh. Engki. Reng bini ni keingatannya luar biasa teh. Coba sambian. Are sela bagian akabin la oleh apoluan tahun deh. Sambian mun atau karben bini namangken laku aman 2 malam aman oleh 1 tahun atau kar boleh masalah si oleh 1 tahun roi baca boleh bener napa punten aba gula ri berinte mare teh ba pusing capok reng bini rete pusing gula kan nanti nak kanak kene teh engke kan sambian oning ke bini gula kan oneng ke bini gula sampai apa gula manton ke mujib teh mi agak ring tak tahu ring tidak jago manton ring gerung kena ada ring burang kata bereng gerung dia teh ya Allah manton ke mujib ya Allahumma sholli ala Muhammad gula ban bini gula sabopo ya apa make sabopo mun nyaman jaga ngarsang ngarajegung dan alfiarwah
wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Dharma mun ki bisa nganggo dhamir muttasil mebah ki nganggo dhamir munfasil. Artinya dharma kalau kita sudah nyaman dengan yang dekat ngapain kita harus mencari yang jauh kan deh. Mun karo hitong jak aku parah kana. Allahumma sholli ala Muhammad. Aba gula riberin teh. Gula riberin kan andi nak-nak ini teh. Andi anak umur 5 bulan. Riberin supir Amit. Polan siang malam tambu sekali pak supir Amit. Abdi nyon edin. Da mabut. Beli mana sekecil. Mi mulia. Kerong kan ibini abdi ni. Ya lah, mulai. Dia lebih dua ibini datang teh. Kak, apa le? Gula minta atar ke Makassar. Ada apa? Abelenje ke perlonaan kak. Tak nemu supir. Oh iyalah, ayo kok sing atar. Gula nyetir tibi teh. Gula teluan, gula nih bini anak mangkat. Depak ke Makassar, masuk ke supermarket teh. Supermarket, si tuku si rajur teh. Si abelenje ngalak tibi. Si nganggo dok sotok teh. Troli. Ah, troli. Ah, nih bini si ngalak gula si nyotok teh. Si nyotok troli nah. Ti ngalak gerita nyak telon nyak pote bedek popok ruah. Nah, parapan abelenje parapan nyotok gula lah ngalak ke kaping. Masuklah ngalak ke kaping dompet keker tek temu teh. Pas temu pajegeun na si bini SPG wek wing glowing lo teh. Teh labit bah ke bala ke gula. Tat dompet dah keker tat. Boh, etare emma di gula, polan gula lah tolong teh, ngocak gula ya ada nih bini kambak gini kah, kalangkong ba, can gula, pon, mare belence, keluar dari toko, ngocak gula kan nih bini, mayo le, demah, apa ngakan, apa belence boleh, apa boleh ya, pangocak nih bini karo teh, kalangkong ba, ego, ya Allah. Sampai depak ke motor kalangkong bae Allah ada yang bini rek talangkong Saiful Bahri mun sambian bini sambian suatu saat agak nikah mun parapan ngosok talangkong cek ben laben apa reng bini mun parapan ngosok mun elaben beni jen beres jen sarah tidak ada mah torot cek ben laben. Oh jole jurus napa make jurus lagi bet wirwa dak mah jurus ke bet wi mun andi bini ngosok torot cek ben laben larekan radio rosak dak mah radio rosak kene najan raja patena tak nemu tek pete tidak mah torot patele tade betona radio rosak torot tele tade betona dibudi nama teh tibi pada bandreng bini mun berapan ngosok torot cek ben laben tinggal lesok ambu tibi tinggal suambu tibi pak ungke ke kamar tong ungke ke atas lencak pah tedung Siti Fadilah tak lanya man ungke Saiful Bahri alhamdulillah mantar barokah kapi termanfaatah kalaban sabab barokah na pengajian melan muka si sakit tertuli beres sendi otang tertuli majer sekita depak ke Mekah tertuli depak ke Mekah selama depak terdepak boleh ke Mekah kalaban sabab barokana pengajian malar muka abdina sarang ajunan tertek pamati abi Gusti Allah kecuali mati kalaban nyambi Islam ben iman amin Allahumma kalaban sabab barokana pengajian malar muka mantan sesepasang kak dinto Saiful Bahri ben Siti Fadilah tertetia judu beris dunia akhirat amin Allahumma ampun mana bibada kacang kolangan pamator kak dinto murni dari kepuduan abdina tibi nyon pangaporah sesubung batesa mana bibada sesae kak dinto murni dari Gusti Allah mantar barokah mantar manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.